Salama na amani julahanyu sido na nyanyo hesulu mrongo wa kibinadamu wanesa ukaya miadi yodene na dene yauliwa mfumo wa vira karerenge miadi ya ukaya mfumo umu ni awao mana mfumo wa vira ikade tarehe 8 ya muhazizi 2018 kiteonga si mwezi 15 ya muhazizi 2018 rirenge miadi ya ukaya lazimu uliho rais wa hensi ya Komor Mwananyasi Azali Asman harenge hatua ya uparale taifa ye mwezi wa Julieti afikirie mwezi Mongomirar kamsosheleana hii ya ukaya gutsaho ya uzisele taifa liya juwe ya badili sharia ya Komor shiruhusu wangu wajadidishe sharia Mwananyasi Ahmed Muhammad Sambi akashifanya mwazizi linashinda hadiri enzi ya sharia yukiri ne nukta yonesa oe namna ubadili sharia de nukta mongo 42 ni rambao 42 ni rambao article 42 harama lugha harama maneno ya Kifaransa. Ama ne nukta inu ngeonesa ukaya ye mwenye azma ya mwenye ruhusa ya ujue sharia shibadiliwa shijadidishiwa shitilo ndongo au shitola ndongo shitilo nazasaya de raisi wa nchi ya Komor ya uzima shaka na ujua hirenga wa chenge bidio ike ya irenge na ake bamweja na fungu jima harama mafungu mararu ya mawakala ya Komor wakati weka waishiliana wakati yo utungu wa harama tongo nzima harama lili yani ama yafanyini mfano yataho yafanya na daini ambao uchaguzi wa usuali wa uhuzisa imaranya ino ambao uchaguzi wa referendum au uchaguzi mdoaji ambao uchaguzi wa hunu hederorongo wao ambao de congress yani awefasira wanungu ndo harma mabaraza maili ile baraza la mawakala wa huzima ne mawakala ya hezi siwa ya huyu bidi songeza ngua badilisha sharia ile de sharia shamba unga hionesa ukange video mafungu maili harma mara ikiwa shikubali harma rele baraza rele jumba la mawakala uzima au nema wakala wa ezisiwa ama Mwananyasi rais Azali Asman katwanza ya dunge inu shahao nisokaya ngabo nukto nyendo wajide ya minka ruhusa inu ya tahirumi awefasira ungareloka ya bada katina imawakala fikir wanokaka na ujua urenga ya rumini renge harenge nukto nyendo wajide inu rambao de nukto ya 12 mti wararu harma ya maneno ya Kifaransa ambao 12.3 la fiyo diyo rarenge miadi oka uskwaleo ngatujua rionese Kikomor ngatujua ikari ono kanga wanafasa rujua huyamba tena kizungu shelo muhimu dohamba Kikomori iluwa Komori waijua ndono ye nukto inu nge ambao nukto inu nge onesa ukaya eka zembawa za idara za kisharia na uzima au uzima kaya watu na mtu yao uzima wa le taifa ukamilifu wa ardhi ya Komor no mfanyishiho no mwendeso wa unga johamba au no ukamilisha emiadi wandoarenga bonze izo ngar johamba boze nuktoa izo monsi lili ndaru nengizo ne kanzima harmuyo au zonsi
ngizo harmu hatwari zishangazi wangizo harmu hatwari nziro wakati huo ne umwendesho kawaida wahe zinumbawa za kisharia zilihaniha zifutiha rais wa hujima anahudo jima Komoro kwangara zumbo sharisha Komoro baada ya la shawiri le baraza la mawazir rais wahe mawakala wa hujima ni rais wahe shikao shaki mahakama somhan de shikao shaju shaki sharia ikawa wole obada harenge zenchida harenge zedhamana za shikao shinu bada kaja kamilishe hashininka shikao sha mahakama juu wabunga jamba awabasa de shikao sha mahakama juu bada hawalishawiri kirasmi bahiye urenga azma yaurenga hatua mahsus ikao ngazi la hikianao wakati huo ani dinuramba wa Kifaransa des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances yo deheliza nongo za hansi alafu ze hatua zinu ngazibidio ike ngazivurihani hao ngazilai yao ne nohanza umkamiliho ho zingara ze dhamana za idara za kisharia harma wakati ujoka mle yani wakati ujoka mahsus ujoka mana harma wa Kifaransa ambao dans les moindres délais hanzia ya ukamilisha makusudio yahe zanongo za futihanani za zingaro zilohar hatwar yani liwandu wa zingare la nongo za kisharia bedema helihan ngeone harmaye nukta inuyo kabo kejahisan gonesa kaya rais wa hujima bujulizo ha barua yani abo ekanguli hotubilia ngadi ngebwa julize le taifa ngionesa ndo harmai baada yao kaange bidio le baraza la mawakala la hujima litsanganyinihe haki ya ladhimu ya tosha ne le baraza la mawakala kalnaujua kufutwa harmu wakati wahe zeazma ze khatwa mahsusu zinu le baraza la mawakala le mawakil wafutwa kenakiri harma wakati wahe ze azma mahsusu zinu ama mawakil ujua wazia ze azma zinu zarengwane rais baada uchaguzi kaunge bidoma mafungu maili harma mara yode namna harma wangu warenga fungu wangu hivenza harma ula uchaguzi wa mawakaliano yode namna ye nukta 12 mtiwararu ya onesa alafu karnau yambahe shizungu leo maana wakati ngamonoka sirenge mwinjimba sharti kanzaro nesoka inde nukta ikawe rais
mwananyasi Azalasman hambangu tsohirumie mwanana mkomore ndanga lendo londo ye nukta hiyo ketu hamba ketu minka haki hata singaru na ndondo ka ketu minka haki kwa jujua hamba kawo kartwele we sharia kwa kartwele we shizungu jabu kawo kumurambli war kwa jele we shizungu de mana rirabuha yensi hatu shesi wa shama hore hata lo waruma tabaha kwa jujua hambe haliyo sha ye nukta inu ketu hamba hakade kinyume hatema wakala wanu kwa jujua uzia wajujo henda wachague wazieze ya hatua inu kartujua erinje haruma hatua rida hivi hata monsi ya raisi ya rengo ndongo ikaunge tongezao ya rumie ya nuktua inu na ndongo ya ambao ndongo za hatua za jiri ikaunge mwoneseo kangu jurenga ndongo hatua wakati hiyo ili esharia jua hendelea kana ujoshi savonsi na hengu tahashisise na hoshisisa de nuktua 42 katonda rumeyo hakaka na ujwa hirenga wayechi shabanu abungarango kaya na renti hadalani kaula dhima abo yatone mawakala na rumie ye nukta 12 mti wa handa manai yonge mruhusu ya la luse na kavita wakati hiyo ya la luse le baraza la he mawakala wahe wozima ujujua ufanya za ndongo zinu wakati hiyo yende senyi chaguzi maneka hafanya wakati unge bidonyi chaguzi ijorenga bana ya 20 kwenda 40 gebdo wakati wangu wafanya zini chaguzi wahe mawakala wahe yensi alafu kanusweshelea na hii re umgwa hive nzara wanu mawakala wahuzima nane mawakala wahe yezisiwa mjuangaliando ya huizisiwa shaini ya hema wakala yongio hadhu ngujujo zifanya ijobi jafanya za ngozinu ili wakati la hindi ya jininke bahati yendea hunde mawakala tutongeza baada nguno kamtu habadile sharia yache wakati wa jabadili shaka tufanyi hali yongu taho ya rihadaye ya roneso kaya ye nukta inu 12 mti wararu ya mbondo ngozindo wajiza hatori za ajiri ya jujo urenga azma jujo urenga hatua maksusu wakati nuyo ilia dungezeno ngoza kisharia ngurene sokaya ashe ndio jujo kuirenga ilia badile sharia gamkazovan harmon fumu tena ngarujo huja risome ya artikli kifaransa haukanga rujoka ni heni mdungu utamu jujo parisa ndo kifaransa shatu kanzari ambe kikomor ili handani yongio haki heni mndo ajitekeleze singari jitekeleze suluhu kanzaro nisandongo inu ili heni mwananyasi mkomoru doshili ya maneno ya toa yanu ya mirongozi yinu yaone nema picha yanu yashinde yarambua ndondo kaya hakika kasi harmatam garijito harmatam nabo ye munyi uteta buino kateta kartuha mbaba saba darange ze vamana zaki mahakama zahe shikao shaju shaki shaki sharia hazininka ikao shindwaji nade shikao shaju shaki mahakama yabo iyo rijuhamba yondongo nyindwaji she amanabo ngaronoka ndongo zonti piazi ni kwa wanu abongabo hatwari abo shayintindeje yajo tungezekea jabadile sharia zanunguzo badile sharia ngizo wadu kamkazo wabo marhaba manji hata wakati wasaya shawana nyasi na lamuhe baba ne manawana nyasi ikaungwa unayezi aungwa tahweyezi manoka kwa sina haja na ustehi ndongo za sharia maana watona haja na ensi tinongo zinji na bokari kubali yemiyo ya hatuife rikubali zero hozife alafuna abonga tingwambo kazanuka tuendelea zanuka zinabujwa hendelea haukaya imani ya kibinadamu ne imani ya kimungu zombi linga zamboka kwa tinongo zubadiliha batinokaya heni mwananyasi mzima heni mzima dasi rahaija dikomea ya lamuha ili ya onokela rengeza zamana za hatu na kurenga zamana atina kaiti uziro handani dayinu singari mparamu sisulu riji handani kumonesane za hatu ili mwishiendo nondo na idea labimu wasa wambeza hao hadita na riwone namna ya uzingara ndongo za kisharia marhaban.